وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kwezi watukufu mafudhi watu wa baba hatu wazazi hatu wanasho hatu ngamjuawe ya uka haina mruko kajasoma ukatina imani ya ukatina akili haina zajazo tumbalia hendi haruma msajacha mizimu jorohe mwafu wa hatu ya beunono wale wawade ya sailisha haina mruko ngina mbaiza nugu ya zanzao abunu kutuane mhimu rakawidiri zibirie haupesi banu auka kwa ya tuhanza haina kati ya jiwani ya jiyambe show wenji wa wahara wenji wa wanafiki wenji wa wanabaiza interesa hau itungeza washashidwa wasubuti wambeza kweli na hiyo wote muujiza au kama Mwenyezi Mungu wama amana mahu illa qalila wa qalilan ma yu'minuna wa qalilan min ibadi ash-shakur weshashi waodo wandu bikayao do amini yo na ndugu zinji za khairi yote ndia do shashi haizo watukufu ezenukta rizambao banu zindogo bikayao wakomori ngwazijuwao ngwaonao ngwazienshiyo wanoke tsamagabo mdia ulawa ya hafa na mbaza lingu dhulumu wetinda mitilo tuko jopata sina benga miongo azali wanuandu waulidiwa wanuandu watole wa mhazini wanuandu wafungwa ebanu nyinyi ezenungu ni joba nno zamba banu ezemalizi hibwa o ezenungu pia lizambao banu munda ukazindogo za kweli ezabari mtso ujuzi saukana ezino iguzichonda na weti mwalimu weti jauja waudu walo komori wasufreo waudu warambi yao waudu waonao hata nyinyi diaspora mala komori mwede mweshi zenungu hizo mreje mjanga mdambi yaozo eze biezali nenamna mtambi hao aeroport wala wa filme au warere batunga rusubitiwa rizamba wandwaji kwa no subitiwa zambi ngabo wando da komori ndo wasufresha kwa no subitiwa zambi parce que ngwazo aje wende mohane tena ndo mama mashuli sisi ngati zambao abugabo ngabo wandu bekayoge lazimio wajue ya ukeketia tiele zandongo bana eshatongeza nezerongo nizambao ne mavuna yabonga bo introduction ngabo development ngabo synthèse au conclusion et comme nous hende harenge conclusion na hababa sawarenge mnaende ni basi no ilia to fahari chao tambaza alia ngamie ya feda ine famia ha rekangwa ndwa mwa vio reka aina namna ya ukawala lawa zabari mruka jati ya uka wakomoringwa fa wenja sababu wandu wanu hamainya mashi shilao wandu hama wademwi wandu amba mguna uto inyamashi mguna shangamizi zabari doka gisho en geshiduruyo geshangamizao geshirotao yabo wandu wanzuwa enshiha amani ifo ambe eshinyamashinu neshelezi chazo yabo tkanza nabendi kama nadamu ngujua ya ukanduwa laomba hindu hamadi wanuwa onao hamweji na uongo tawo hamadi wandungwa enshi hamadi yoma lidetola uzifanye meteri ziuleze tiyo zifanye zile ndogo zontipi arulu wanungwa ula wao wanungwa fungwao gabuduluma hafami nzima basi ikwenswa komori harimweze nwezopi wanungwa ula wao wanungwa tola mhazini wanungwa hibi wao wanungwa fungwao wanungwa fuhanza wanungwa fuhanyora ngwa ngeapo fami hamadi yo owandu wa ulili wa Faisali wa ulili wa Mutu wa ulili wa Salim wa ulili wa Bapale wananyasi ula wa hafa pia owandu wa fungwa pia owandu wa tola mhazini pia owandu wa fumo barini pia ngamanza wandu wa mada wanu wake yabo wakumuri watu dofa mobari na ukakwa tuna mairua hada kabati maji kabati mwenje zozontipi yabo ngamumbao wandu wanu wabaki au kairi mgia warenge ya wangamizi na mnichi burantigerendele ngabo basati yeze frame na mnichi bu nyiwe njimlo yabo nyinyi ngabo wazata hangu yabo ngabo wababa hangu ngabo wajomba hangu ngabo mafundi wangu na mdami eri iranti azali yabo da ine familia hahe aina mroto umwana batija wamlise sumu wamfume walibe mrende ya mtashonode au ya mdeme mzinga wahibeze mali wako muri wake kwa ndula pitali ni jodolo pitali ende hafe wandu watu dona maji yo tandu badembi yo hifa kanseri na tabu esenso ezi accidents zijiri o witi no nelegizana na izo zontipi yaboze nugo hizo na mwambeke ngamjibi wao basi watuke mwamba azalia baki gemunguna jalie aina mrwambo azalia baki hata 2030 wenda hiyo nyezi munguna jalie bana hata hiyo
eza unda madagazo na Fahadi na Faiswali na Mutwi na Salimu na Bapale na Aimani na ontipia Mwenyezi Mungu na tese mhunde na mwambia amina vanga nyohara ngoma ndomse komodo mama imaranti uresala mu mema jiransi kirjira mbeza he majilisi bazindumbi waso alafu kerisari ifanye hazine zenogo pia ndio permission ya jambe ntota mieba ikoni wafanya majilisi wanafanya jao onongo wambeza he machi mamba mwenda malegeze 60 milioni mamba ndo wafanye ta arish e chateau ibo bomdwa alhamdulillah rabbil alamin na mdatike maraba na mwabeba anu yokana ezerongo za munda Faiswali na Mutwi na Salimu na Bapale no wana wafumo barini no wandu waliswaze sumu wana madu hazo wangu watungo liswa sumu sho watoto wafumo hao no tondolo o wasango wafumo barini o wasango watatango wafumo l'hôpital o wasaya des accidents pour watu mwenje watu pare watu ndongo ituka yonte o ni wabale magari wasayo watu choba ne séparé aina usiku wa emalaba abantu wabandu ndungo mana katamba malaba meji enyi wandu mauliliwa mafungiwa mtona maji mtona mwenji wananyu kwa tungofa mubarini wasa watola mazini alafuka mpara mndu mwambie yaje mumpishe mdo mzini agaba nganzo kenyi wandu mdo nakili ha namnambie yabo wandu walona kila uya nuda hunu fanatsa ngabo mwenje ngabo maji ngabo ngabo enge makuru abirunu twamine kajori jikamili abantu watu ngune mmatamatina majoina hizo parce que ngabo ndukuzinji kwa sikutaji ya ora sitiyo matana na bosi singaramba aina rogo za dunia ni wao isangwa wao ni connexion wao na maji wao na mwendo wao na mali wao na lapita wao na mahakama wao na hizo sisi kartina tamba ndurulo niyo halafu ngamumrudi mumlalike ole yatongeza mtona tamba hindu ya muliliano wana wana hanyu wafungu o waro so warangwa wafiro o wasawa watola muhazini kabati mwenji kabati maji kabati pare halafu ngamumlalika woten nje mumpishe mdo mzini ngabuka nzoika nyo ndo nakidi aina mji utofanyeza ngo hizo na waelewekana ya magedehi abugea owantu azali yabaki na be yabaki shamnyezi nguna chaadie sendongo njema azali yazinanda mtata gazo mtata Mutwi mtata Bapale mtata Aimani mtata Fahadi mtata Muslimu mtata wauti pia mnyezi nguna jaleze njema hizo bo mabazi ndongo njema mnyezi nguna chaadie zimhunde ni mwabaya baki yabo kuma mangurumano o wafumo barini o hanyuba o wafumo barini bokwe wale mana wafumo barini ndabo kwasoma esha bonti juu shakabati mtajikange na baindwa hulange na hazi nge na jau ya jenda le peshi ye jahazi ya mbega na tuli mbehe manga shadu mafuto amaya do wade des étapes abonge abo ando ebaniwe ikaya pala mndu matakili haya ngama to unta munta sikabe katamba njaona tienza wandu wenza akili na ustaarabu wa makomori njaparo na wanadamu wakure mazisabu zema na akili nja makomori wandu waulili walalika ya waulili ya wandu wafungi wa yalalika wamlalika wandu kama tondoro kwa namna hiyo mrotojolani wa tashetano zaba shakoni ndilo abonge wanzu ya swifu azali ukakata paro na rais Muhammad aye na mswifu tijati ishia emalaba yao hari oui yamba wa transport on tujo ni transport nda biko an ko morgi transport kati do hi fasikartina transport komo ti yawo ti abari ni ti hawan ara du misi wa tolo hazini bari kajafanya ngari wanga ngofanya evaluation haina waziri na jiacheleze ezakini zibe za tukir 118 sur 20 119 sur 20 100 na rani heleo enza shanga ashila hao andwani ngeda ukanti oyo ngado nafanya evaluation haina waziri afanya logo nje masafa ha anukwele majindu anukweli ngabo wandu walindawo ya ukakweli mwana wazali hawanenge namjira ngali premier trimestre robo mawaziri namjira mnone sose hazimafanya ha anukweli ngabo majindu ya lokomori wale aninda ukanga bono bafanya evaluation haina mndu yaone hezi haziyafanya swapi wa rive swap shide boshonga
badi uhoza tiru mauni malaba na wandu watu uyelewa iwawe wao mshanti waranti da jona gele mbaba watu nda wahafen ebane misafara mweda winu mdebele hizi ewa he match andu koti match ewa he mwenchi kabati ewa hezi hazi ndo tola mazini pia bani tukobidi na mwede mhafe baba nyoti pia ranyiro ro mlibano alafu nshikana kweni enda kanti ngarido pale washenzi wan kwa tina barugo hunduniani ekati utofanya ma ceremony wenda uhila no zina ne shonga basi ai na si kwa toto ka ceremony yo dinikanda leo halafu wange mijia hatu no jomba hatu no baba hatu wadamba garifanya shanti ngatuko jari mtire ndi pare wale mbuzi wando unja guti elera ila uwaishia nto bit na idanga na mabilities riba kabati pare kartita pare na ojonja maungu ihopi évaluation wandu ti ubeidi twenda fanya directement nous lelo oiti na mi wo ubeidi la mshanga matoi enda fanya directement akawone sauka aremzade oi harenge namone ba namone tsainu ba bo komori oiti na mi wo ubeidi na tsainu namone ba bo komori kamonao eyanti wa indiban habari za komori wanti wan kana la ministre des transports prise la main dans le sac aparihani hana vuba eriali madame Yasmine Hassan Alfein est accusée de détournement de fonds à l'aéroport d'un montant de 122 millions. Millioni Jana Waishirin Midi. Nous appelons la procureure de la République à ouvrir une enquête. Namone, ça y 122 millions. Namone. Arandini engeze Rome yonendo. Voilà. Et que mon nom d'unambia, ministre de la Santé, on 20 sur 20. Ah, pourquoi, il faut y aller quoi 20 sur 20, pourquoi nous misons en Rouazini, à la fois en Nigeria, lui, de ça. Quand ministre de la Santé, comment il va bien? Et comme moi, comme tout. Oui, la waziri ya hemi safara. Et moi, Emirating Jao, Ethiopie, Tawayen des Indini, Égypte, Tawayen des Ayo, Emiretiamba, Salam Toukoum. Alors, c'est du coup déjà des Angleterre, British Airways, des Allemagne, Lufthansa, des Espagne, Iberia, des Italie, l'Italia, puis il y a des trucs à ouch. Mon nom, et à Dunga Bohint. Échéance 2023. L'UPDC est en train de restructurer au sein du parti CRC. Mon Windo lamzade ubei ditoi do uzam mgajala wandu nchitawa waka humdunga ya uka mzade waya parihaniha yabo ekeja zinu zonrabu gebidiyo yende yasome hitima ba ubei da mkazanrabu awabu lanketi ya uka journaliste da mbaja 122 millions ha yabo kamfikiria ndoka wandu watola umuhazini pia waramasema pesa amshia uke ela pitali arrête mana wahi la pitali ani kwa 20 sur 20 au kan haru mundu has barka la pitali komor iyo de mani anabokana ya numa chui kani kwa ndo afanye evaluation ewe ngotojora masese maliza he komori kamili o wandu wa wafu kabata bulo hata mahakama ele banke ne finyo ne zero zilo ya izoro za kisilam ya kabidi ministre de la et des affaires islamiques ya MBH ala no sala nsoba ebango bangazicha ikaulazimu ewa homo nje yamba endasa hoboda bala mati basi na shonga zaiba nuwe wa homo nje yare ngwa ende yani kwa komoro mwenje hari partu daina mufti osiku ya jarondo lo wotanda juo l'hôpital yamba juo bango dake mufti abasa bisi banu ngo amongo tabiridi haringo fate hungu paro emi chompa inu ne machi ya ngoli afanye evaluation
enoti wewe tiunika abo waho msomo kujeni kwa chare msomo komori aruma baki ya wandu shihi wandu watano abo mafundi wale shambani wanazioni salam tuhum jamia waho mwenje abani kwa notenda hema jani kwa notenda hezela pitala ni kwa notenda hemi safara ni kwa notenda ndio biwa nikozo noti wana uwa nikozo noti wede mwenza shonga rahano mwenza shonga wenge na mtoto ulaba wa ukanga mpara wandu mwafanya yo Daniel afanya acha Daniel ani kwenu tinku ya ukahakika ledima oda ule wanakuna wanazifia yo hata Bruisida na Abdul Wahab watu da wanazifia watawavuriza nkwabe ikoni karibu na Mbashile wavuriza wanazifia wasanga shaka nini kwa ukaba na mahane ngaba to kama joizi bajana bayili komodo anukwa chodo na majoi yankunzia ni wopo pasu da wina ko mufanyo marili na izo zontipi vanhu ngabuzirwa nokwenda ndo wagisi wacha ndo ado hulano la wasenza ya nezembade parce que wandu zembade zinunza tayu wandu anja pandicity pia ni wandu ya nempa hindo abongo ndo tolo afobolero o maharibi abongo garahile wandu ala hokomori chako tina mi odo tola senyanti abo ndo alisho pesa procheti abo na banku ndabiza mabawa za viraputo ntwa vili anto l'hôpital ntwa vili atomo wa ntwa vili wandu wanende ha mgeni kansaruma bieni ya ukana pato ulaba bai sirikali yake na haramu yunike tina ndo kati ceremony zede bado basi mahunda uzina na ulaba tere bakana kama wafanye evaluation bai yo ijoka wapo wewe dziwa wa wandu walona akili shanyi wetira hana wetira hana ni alafu mda manga siba serio ngari kufanya aina mda balezi hazifanya rangalie maana matu evolue banu leo ndo tuko evolue na tu evolue gutona wandu wa makeriba aweyo ngamumtimizizoni ulaba waho ye farabe mgunanzia zaline famille ya fi olala wachilewe ya wefundi wefundi wa ibaramba azali ya ferma pio ya ferma bana ha ngabona baki yabo wadoli so baba hanyu na jomba hanyu sum ya baki yabo alaykum salam ya ustad Ali Abdul Wahab ya baki yabo ya dofu mwana hani ohifa jafahadi jamusilimu gazo jabapali rautipi ya baki yabo wanahanyu walone zembo adeno watata wende wadofu mubarini baki abo ni ukambare hendo le pitali yende hafe bakabati baitwa hula kabati la pitali kabati ma doktori kabati izo ni somantu wabaki ngamantu ana da Muhammad no Mwenyezi Mungu na warenge eni udoda mina be amin wambo wabaki ngemgunante ni mwaba wazali abaki wana 2040 au 2030 iho Mwenyezi Mungu ajali ezenjema mmono kaza linguzira ndobo ntitu yabo zahunda mdada gazo mdada mutu mdada bapale mdada salimu Mwenyezi Mungu natezi munda ni bani mdada imani wao tipi ngunante miere wao mabindo malahuniani baizo desenje masisira zona nazali kartina mwenje kartina maji kartina msomo kartina unono kartina mahakama warudili ulidiwa wandu wafumo barini wasa wafumo l'hôpital asibobia ka ajali na za kilaba na negligence na Ethiopia fandu gani wandu wajua botation ndio wafanya oye fahari ndukadukana ni yabi faramba ifabia zalife ngene baki muoni pia mfepo ekamtona kamfupia asibabunda ebanu besewani ni uzalwa wil marufungu gudo chanja unafiki udole mu masindano ya unafiki wariu atakabo mndu mtuchi amba ukana waongo na sumu mimi ngami na mbese 4 ans amba dufanya attention wallah ba wango na sumu ngabo ya hula Israeli ngabo ya hula Rusi mratike bahanu daina mru abangu no maji ajuende za mshana na mbegu jaja no maji au kafe mratishe mukana karona na rumba kafe windo bya ntoro na rumba kafe weyo kakomori weyo kahula ai wembe sapula jen kaze bahanu adityo jibo ngero na babahanu vous imaginez vous imaginez abange uono ya uka unuha yati mwema Mwenyezi Mungu ajando dahoni hao ukejuha azali namna yaruma wenzi hatu ikihamade komore namna yurumao uono kaza lingu rumondo Mwenyezi Mungu ajande ededa hodae likeje namna enti liyo romo enje roma jira zanu Ethiopia aleka mrare maitima mru uramani gara fupi na basa mrare maitima ngoda fanya da aide umr salam tuhum
Abongira abo sisi ngarambao o wandu wa fomo barini asibabu de zetabu waziona au warego risk o wandu wa fomo l'hôpital watu l'hôpital waangaliwa o wandu waliswauze sumu o wandu waremwe mizinga o wandu wafungwa ele gizalilo komori masihu wandu watungulu au hifa ojavu engwala baka mwenje komori ndacho wa mndu masihu na mnaid eto makana hawa ngamjone habata mungabo mwenje shemana is a crime za injeza asibabu de tawi abongira abo watukufu na ranzo unafiki mreso unafiki banyo tipi ya hatoalu hunuranzi kabatu shilo resiste uleke ambagu so vacances ele giza he senyora majampa majampu ya mafiti mndugu maji abonge upande huo wambo azalia baki heureusement mwanamsho hatutwe Ivan Mwenyezi Mungu jomtukuza ambarikishe hatima mzee Saidi wa Saidi mwanamsho atwa yafungwa bahaka udenonce rongombi hajujwa udaza jawo imana msho hatu mbangwa yada seba si bangwa nzo ya sekomori je différence ya Fatima mzee Saidi ofunguli ulola rinyo daena oandwaji wanu do ukafatima mzee Saidi nguwano na ufujari parce que yeye nguwano wa fomo barili nguoneze tunuma na hizo idemana belwende ya mfunga yode difference ya daena mbita kisimati kwa tabani aje afanye papi za nchenga tikitoko na hizo ya unde mlari hali shafatima mzee Saidi nguwano na ufujari wano na utuana oti sawa wa komori yondo kwa nyangu nyesi mguna na wiye na mwobo mwana mtu wangu sawa abenge rijoji biwa bawe kisimati uonese ukana angabo wananya suwatola mazini wanawasha madami au wanauma watu ulwa wafa madagaso kusura kwa wanauma ho abangu atawala ndo warende hankisirani basi warendo ati hindu sedi Muhammad daina dobi wo Muhammad do titili mbedi litere tijilo dobi tuchwa mbeni tuchwa mbango tuchwa mdahupi yode namna mru tuna direction bade ngena mu wafu daina mabu yode difference doka wenga harumwe rezo ngula ani ndongo mbingu wano baende atafugwa woi ngarumweze rezo shakatina hacha shirika kwanza sekomori ajono gonyang ewanja elewe na elewe ngabo mwana mshwa tu mvuvu ni uparasani mwana mshwa tu mvuvu ni uparasani wahi mabeti hajitole ya wane na ushenzi bange na mwana mma uparo imani au wa hafu watano masaka kubeli na wasaya wapauso zambi zinuwa wanaonizo pasko wa ulwa waelewa ya ukana Fatima mzee Saidi daino wanyanya waelewa ya ukana ya ulwa woi mwana mahangu woi mru mahangu woi mwana hangu imani uwa mwana wa jushida wa mzai haenda ulwa hafata masaka kubeli ndio hiyo mwana mshauri na akili aminiyo Mwenyezi Mungu kutukondanero kwa madi sopo ulo namba mikiro yoni zira kanzara ambi shasikariza jabanu jeriteze mdusheri wanzu ya elewe ndo na elewe utuanza na tielewe halafu lelo Fatima mzee Saidi ambaye alifanya mtango mimi ngamtoto wa parce que yeye nguo no kaza kwa kizwa mbigu zikontane ba hata hafungwa bure showa hibese mali o roto watoto o wafanyozi to binyambia wa detourneo kwa jafungwa yeye ngondo komori bahari hamba insina na urumati wandu wafupia wananyaswa ulwa wanaswa fungu yarengwa ile yafungwa shenti yole difference wanzi ile na ile utuanza na ile match abangeri johanza bana mbratika mpenso utabekana na mtange na yabo se bisichiri emana ongo tangiswa mtu baruwe en tant que qui ulisiwani do bijo do tangiswa komori kanga mazura bilaneza kweli uono mina zibi lelo anto ikawe na yundisha komori no komori irora wananywa ulwa wafu wananywa wafungwa wananywa tola muhazini kharcha huona shari ronga bo mtima ulo mwade tiero kilta siban wallahi Allah babu manamshe ulo mwade ndoro komori hanereyo bana imani mwaniseni mwangali kama shida ni toba sina ukani mwezele foto wallahi la ndum lelo usiku bana lelo usiku mndugu wano abanuga wandu wengi walipara obana woshemeza ezitabu zo hundawo tsaino na mone bana bwa komora wallahi la ndum inu lelo tiero message yenu kamona ranzi hezo ndasi John akazo machine hanerea bana yokana pardon je suis très malade j'ai besoin d'argent pour chercher des médicaments aide-moi s'il te plaît wallahi tallah ngamona zinu bwa komora tu abakazo ndini ya ukompita wesenfia ke tu ti parabo ti undu ya namna yo wallahi la ndum katina bahindu
akazoma tina mafititio za mfia gufo waingo go l'hôpital banwa oziwi banwa oziwi na ziwi walo wade namna hino utoto shida ngutwenda ngutopashia ende Tanzania kama mwana mbabao tiparoma bekana bomze ka bomdu tulo mbade yabo so afari msaidie mna ndio yabo kenga namna ba mira anja tina bayiruba tsawanu zinde zenko ziliyo yabole lo ntina ushida aina mndu lokomori yanipa na bekanga mimade mintina mapesa mititachiri bangwa wenchi ndio bana bukongela simu hiyo riwambio wangu arekese badi wafanyeze la pita liwasaidiwana wa komori na mitina usubuti njana bekana na mtakie mzade tweet na bahulo mwade ufo nyezi nguna na wavukishon tipi zindi zoranze uri wanene zembi wakati na jana be ngabo mtso no problem shakuna ubulia na mke tranquille na mrege na mtukanza beke ngabo ulo mwade problem ngamjo parandwa bale mapesa njeni mwangali no abangebani ke video mdia juwe kana baninja ntina rogo nda paro mwanda kata paro niona ndaje juani rente mabi na wandini na dena nanjiye manamshowi na mega mumvumbu shabanu gasi ya nuko za haki ya ukana manamsho hatu ngawe haruma zerezo entiro rando ulo wa fungwa onda mwendo bo ulo haruma zerezo urongo wao utitekenti na stiza ibasi na uzina na rogo kada no andwa ulo wa fungwa wewe tinde macha ya shawo manamsho ya kobidike ngao muhtaram ndo namna ujifa za ongo hizo kana kecha lazima zo na hata yona tikichabide kemdo atitire namna ulio 100% mdiado namna hiyo mezi ngugo tu usitiri shange lazimio utokana waula wanuma bana wana umaho wanumizo mhazima wanuma bani hao wando watu kwa meya kwangwa wawade no wonoke watu wangalia wanumizo mhazini no mdaza kama tumbo tichao shambulia farina na Fatima mzee Saidi basi ndo anzo wane na swaba hunele kwa hao banyinyi mdasi banga mazondo sakomora alafu mje mwisho mdunge mmade ngebanu mimi bangu nikazikanyoti na be narangarilo kabo tsoite na ulo mmade angwajamba bansi ndo tutezao inde bana ranzao aina mdu kana mtojambe kana kabo mwanamsho tsoite foto ngabo watu kubaliwa to foto ngabo watu kubaliwa to foto ngabo watu tsawa wafe no bati to foto la hao ngabo wanga tukofanya kama nakubali kanga bwandu walo wade de mwanamsho la basi ulo mmade de mana yakautangiwa ashe ngabo wenchi wangamiao inde mana abidi litsanganyihe riwane system de to directeur kutushila ila sa ministre kutushila ila sa uhibi mapesa ila sa je de na bachiwanda watu amini fu adilifu wa developer bana kamtona kanga siama kartina la hospital enu lo made wongondo Tanzania da fu hiyo ndio la kantarami abantu na wale wanguwe warege mafoto fahara ndio mtu hambamba unchemese basi ya ukabanu sonti kwa toto udaza rido so komori rendera do filme no tesa no fanye betizi nestiza shekera basi maislamu wa kweli aboizo la jujanziza rijanzizo nroji wakenizo la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi enti yangu itona maji itona mwenje wananyaswa ulo wafu wasangwa wa hospitali kwa tina bairwa ula wasaya wafu mobarini wasaja uto inenda hivi ntukala na kenti ndo fanya stiza ina uteha arumuzerezo na nibikana mese pas bien banu wandu inese tuturnama mduka tsona kana mwana ulo hafu mwana mafungwa mwana makamwadeka akaja wanyanga lo hospitali abizo niza katari mabieni yakana banu sikartuenga mdu kartina jana rungo kare ina ufanya unafiki bana wanzi wabia zalina baki na baki Mwenyezi Mungu ajalie zaundra Fahadi Manze na Muslimu na Aimani na bapa les ziuro hao bana 2029 ekaza linguko yao Mwenyezi Mungu ajalie ezengo zaundra o wananyasi no wanduza tusi mhunde ni bana mumabakala zalinguru moto kakamtuelewa yuka wababa hatu pia waliswa sumu watata hatu wafia Tanzania pia burutona la pitadi wana hatu warengwa kwa tungo ufiro anondo sompinyo wasa warengwa mizinga pia wafu ngondo mada wonga mtu wabakia kwa wadoro ngasina la pitali ketina madoktori wa mbaiza mainfirmieri za kaabo mbaiza safangu wa utibure zidungwa tidumisiwa au kwa aeroport wadungwa wadumisiwa zaidara zamba si tomdo wahibe semali wade sao alafu le longa mundo mba furso ni chemala ni mada banu jeni kenti ndo zinano heza wanduo niona hata usiku wake mtimange mmade ngabo mtu yule mmade namtange mapesa bravo fahara tangisa wandu no tine namna hii kamina watu wachibandu wangu ndunga mtoto tokaza indini bana bekana mtangia tsoi wenga mina foto tsoi baingege mmade shaka na ukubale kwa wewe mna mwana mshi maskini shangu wono haya ukayatia filme wa uka shelo hawa watu ambao kwa tashindo angalie mmade wao iyo de mani ya shaban sisi karita tabanu jeri donjia wanu mamtuwa mimi no tabanu bito lapize mwenza shonga mwene fuwa habari na ne mwenza shonga wa mdu mahae
jenamna watabbat yada abi lahab watabba ma aghna anhu malu maksab sasla naran dhat talab wa imra'atuhu do ujala wenda mdoni awenge wanzu yambena wabaki bami minga msubutini zambe holi hodo wakomori wafamu barini holi hodo wakomori watola wa muhazini holi hodo wakomori wa watukopiro wakomori wa noswa vinyone de bange wakomori wekayao warema mizinga wafupia bahimi wandu warenda zitobia zindi tijojibi wa Mwenyezi Mungu ya warenge efaminu kamili no wasaidi yao ha wabongege prena ke pre ututahana wangarie shewa bokaza liba nguru monde dem na bakuru mandro Mwenyezi Mungu ajalie ranziba la hata utabanu mabanguru mandro nguna tezari hundo mijini hatu mitami huli na ikoni na hizo munazizi mhunda ni bani munazema lao ya hanyu yake jena mna azali ya rumawe komori na mwambia amini ngena mwambia amini hapo nguna ntema lao ya hatu ya enshi amade namne komori yenshiyo Allah bila intonja hamuro skwalelo mana mchezo nitio ofurega mimwarezo wafi unisaidie weti mwikwani weti mitamihuli mnanga shanta amtabiho gufikiri kama ina mali ngutemante ukana nimsaidie wanso tiper twanza ndela no warizaya rende komori uladi hora sala sisi karcha sala hunu sha ebanu bangu lelo ndidase hata lelo njeni yero wane mzale we yukange mwade ni bezara kana ya Facebook yabo narangarilwa na mtange mapesa wanuragale mzale we wallahi bila we mzale so ulo mwade atona tisha wasubu yukana ngabi mwade so fangadi namone wallahi Allah ça fait mal ça fait mal ngabo ngamtuka hambela mneno tandi ngabo ko tinda iwa h ngabo wanijua ngabo watunichu ngabo wajo subuti ngabo watojo subuti namfikiro emana ewayare mwe mtango yangaliwa wede mdulo made komori wach namnabi yankidani wede mdulo made komori wach ngabo walo halirano la Allah shakwa tusubuti ngena rikawandu wa kweli bakena ukiri mri adaziri buli azali yangamize enti yarengeze mali jerido sangiswa komori bahari ngabo mdulo mwade na yole jao karjo fapi wataza tu wanende hazirewa baba tu wanende hazirewa wananyaswa ulao wafu wasa wafu mobarini wasa watola parce que kabati wangu watanganyi hao riremmo na haramu wanu shari wabuli wodo pale na kanzani yuti amge abana mwede manguwe mwede mamenye basi ke balanga mtukanza mnimenye lo fahari yo ina ni yabi fahari wa timru ya pe soma ama mru ya tauta justement nda emanana ba uzinu ndabona soma mbabi mungu yani ba Schengen jana nasoma wallahi bila yake na tukansi wanudula sakat tukatele trengeri galitini kwa magari joaniki watini kweli ali yoti dozungulia na ulaba ndabanga si de ma défenseur wa hezi azar ende batoni yetu nisi nunga ndibyo wasi sha emanana ba aussi nous na ba uso asali na inge jota wani fe ko rekati wana rekanja wana kamtofa na bona yasoma kana mtukadu saidi ya twalimu mtukadu fumbari ya twalimu mtukadu pili ya twalimu zigelekele enti wana nhuwa ulao wafu وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من عانى ظالما سلطه الله اكتي سيدي غمجوكانغا بسكو جونهم يدي مانيا دابو نفسو ماني جواو اخطاري يمدو يهميدي ظالم اخطاري يمدو لا ريبا اخطاري amgodo ngomba Mwenyezi Mungu yarofikishe izo rasoma zirumie kamjotimizi haruma sujet na yira jana shakabli yanga mambo ya uka usikwa chana tivumbua wafu hatu tindati viri njawamba duambi baba ngaba ndo ajona ndo traduise ya Hashimu ya farika haruma mje mtukufu wa moroni owenye dhahabu wamba wende wa mmono shwa katiyo emanana tumjia zibani doka owenye dhahabu wamba ukana usikura hibi we dhahabu ndo meki hamba banu mimi taminga mibana shazi thibitishi haya ukana Hashimu almarhum Mwenyezi Mungu ajomrehemu yamufirlie atolo hazini ni Laila Sedi Hasani wa Laila kanza fanyo msetuno msajaja yawe imana bese atolo hakamruwa kweli kachaka ukubali witi na twabiyambi nano wenye dhahabu wa zamba ya ukana bwana woyo wakati yo atolwa shaka ujibiwa namna yakaya yabo mru hamando yi kakutuwa na nisu hamvu hawa hazamba hama kauli ngatusilo utambisha haka utambiha batizo zede hata mbese mengoni mweza tongeza dumizwa hazini ni Laila Sedi Hasani wakati mbese akanta sisemi senja ya dhahabu ya wanu geja ujuosi ufanya si uchabanurambi Allahumma arhamhu fa innaka bi rahim Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
وأكرموا نزله ووسعوا مدخله وسعوا مدخله واغسلوا بالماء والثلج والبرد ونقي من الدنيا خطكم من كتب العباد من الدنس. اللهم جازي بالإحسان إحسانا. Mwenyezi Mungu na urehemu bu Hashim. Mwenyezi Mungu na kufirli. Ntina urengaye sinema. Basi Mohamed El Hadi bawo banga bo mahakama onyeta abuna odo mahakama. Na waina usiku daine mwanyanya. Kwa sungu cha bantu acha walipaswe zitwa hambabiza arudhi. Enyi mdo na mahakama mumlo wa staarabu walu arudhi zaibu emana mtweda mweda mwaji demerden. Boko mahakama ngayo moroni nyiwa moroni. Mwamba nyiwa moroni wo mtu katujua mdu moroni na utibu moroni ba. Na mdu tsaiha no mjini hao yalele saja wori ajazunguwa wakutwa ba yele mwenye moroni. Alafu basi Mohamed basi El Hadi ngo subutiwa mbio mwenye dhahabu anashwa ya uka. Wende bai ngabo justice na dhahabu ja unabonyinya na katimdo na afera ngamtuko cha ba mtoto shinda na uka. Daone mwana nyuhele labda mwana nyuho le chuilile. C'est kutsongo na majai. No madawo ya kawizara ulona kili ngawe ya conseil d'administration meki wasiwa hibata kutuwa mbakana je suis désolé ma soeur je ngo zino wala lobi. Wafanya Hashimu Mungu na mrehemu shangaje Hashimu akaja ucha ndeti ba inde sinema inde mabani inde mani ya mtambi yao kama mtoto wa mbilo za kweli mzee unafiki au kambabane namna hiyo heze ngayo zahimu wahida ula mzee unafiki besema nini mdia sala il maarufu besema mdugo uchanja sita mzee unafiki besema mdugo tibu de wa dumizo muhazini pia wao ntujua wala wa hisadahu ntujua numa ndishe yatima onrazi wa il maarufu wanu. Ani elo katalugo funga na stamba wa nyikudu. Yo bengo ndo araru wa kweli watu fanya nini? Allah alikafanya grave olikodi. Tika ukawa ila wararu basi ndo sisi zabo ko. Chambe sema nuntu jua banongo beso wa dugo wa mwazi wala la umezina unafiki ko moda basi. Abunge yabo. Rombe Mwenyezi Mungu ya rehemu mwana nyasi Hashimu bahadhulumishiha. Chambe Mwenyezi Mungu achalie ike zikaza banu ikyo kaburini yali yo isange harume mafuko ya hembe Allahumma amin. Ngamjoji harumwa upande wa hema gari neze kavya zinwa wanaonruwa fupia na mbiyokana manuka simanga. Manama Joe Stari daone mwana mafaruku nga simanga. Ngwachala intide emanaka ama ya hemshenzi wa zali no washenzi wa renge ntima teka. Ujojibali ya nisi mstei. Ujojibali ya na heka watuka uwabama chimti madami mimi. Kemra wa aimani hamtaru masaki bubeli yafanyeza nongo hizo ya uamana damu Islamu ya mtondo ya mtaru masaki bubeli unga bazina be de hifat akanyama mimshenzi amada yana malaba ndo weti wa telefoni ndo ndani kwamba hifat tu itanga ndo kurubia hifat ndo ibuda balawat ngojo fasira hifat wodo hifat mtu wodo proteger mtu ya wa mtu ya timbangama ya msisane najisi mtu ya wa mtu ya mtondo ya mtaru masaki bubeli mimi Fakhruddin wa Said Abu Mshahidi wa Sumana Sibaum amjwamba njishenzi kafiri fahavalu mwishi ujoeda hazingara mwanyanya hanjia mjini mwa wandu ahibi mtuzi ahibi dziwa hawafiriko aregana bainu balahadi hanjia ulabu wa kufra hibi wanambere yabo anduni para mna haramu wakati para wakaile jeshi na hifadhi ilo purunku pahamba purunku la msiru womshenzi purunku la msiru ya mrutu amba endaga leke fahari wadaoni hiyo wende unjia ufanya noko itodo ndizo uhibi dhahabu uhibi mtuzi uhibi dziwa urudise na wodo urege bana yuwa umparisa wodo mzikana ndo mango mfiro jabu kama zwiko wanu wanada mundo cha namba de hifadhi abanu nga nzorongo ya tartibu wanu kwa chawda isi ya kisa wabofari shaktido utido la pisa wanu utambi hona kama tena biede buka waza amanzo mwenje waza nga manzo mba maji borai nga manzo chodi swalise al-ima anu umjiwa ikoni kartina mro uliswaliza ntsori swalise wanu wafundu zikarti uswali swala janaza ntsocho uidirije wewe uiswalize wewe wanu kasina mbuzi tiyo wanu ramba we sharifu ntsobe mbuzi yo karna usubutirile ngancho uile wewe etuko bidon roi chinzo arige matiwa mlise yo wa mbahidam ngama tendo ruga namnai nyama mimi mnapeta ujofanya tabia za urenga mwanya mwana mmede ambe gumfiro na bangena mrumshe tujo keke bana ndosha ngo ndesita umoza bari ndugo da mo renga wana umemo wafira banide ko muluti bo shensi bandu aburitona wa tsoyi bidim do parko muluti wandu wafiro migration hata wandu wafiro wangu tuko urambi bana mafikiro ngamina mahati ngamena time akume nje da komora
shabana ziriko nizamba zinu pia mdu wauka zinu zokweli wandu wasi dezi wahunda wao watosu biti mwana mbia yosu we mdu lo maarufu ufo dede andere ndivyo mjezi ngo jomba umuri ziriko nizamba zinu wandu watola muhazini wandu wantu wa wafe wandu wafungwa wao wandu pia kama zondo rogo namna hiyo ngamjodo ni sifuka kanja ona mdu mwenza dawa mafahari yarende mdu angaleka mvumbo azali فخامة الرئيس عثمان غزالي أفضله الله ورعاكم ببملزي كياودو تقرب لي emergency rim aminiweze fikira zahe ya kombo wensini yatongeza ilona maji na mwenje na msomo na unono enti yatu yarende ya mapari mizimgu kujo tukuza tijonzarike na mnapa nusule rimtiti wazali yode mbandu yaturi bakisha kama zono rogo namdai anyali danyi tiyaba mnyimdi danyi nae kana nuru wa kisha zina mna normanti itona maji itona mwenje itona msomo itona unono itona mahakama aina sikuwa tumori kanvio na data milioni na milioni alafu mteni kensi wana kwesi ona yeso ulo wa fihama mabuhu ata baige mna mwizira za bonde sio mtu sabaya kejuzi ndio kana wanko to jawda ibanu mtu wasoma ketubi ndio rongo na mnai ndio ngo na mna bia mna ndio rongo kwesi al-imam Ghazali baba nurul fatih wal mubin baba luqmani radiyallahu anhu kama ndio rongo na mnai tutumu wa shenzira naye yani kajanda faria mnara wa madu نقول لكم أنا دام الإسلام ومجزم قام ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا عارفين تاني كنا وجودوا فانينا منيو أما قبل نتيمي بيوكانا أو أنت يمسفون أمسفو لا ولا شامباني داينا شامي يمتنا أمسفو منهرامو يعني وليليا يعني فنجيا يعني هبيا يعني داروليا أنت يا ترى جامعة قد يحصليز imamune bahati wao wachazumi jini hatu hata ingenga wajawandu wakubali wajojo wa hulo sawa bale wede sawa au wajirisi lama kana ntoma chimdo utongoha garanzo mweche garanzo msomo garanzo unono garanzo mahakama garanzo hazi garanzo mishahara garanzo ezendo za ukariya shikibira da bomna haram shakarja usisando otodo limenyera swala bajuzi emana nyo hafu dobi uno komori aba sutena be amido jo falise mana nyo mana we abuli amswali yatukamba kana utinswalize bo mwana mawede bwana masha utinswalize watu waro kutido tawaza wanutaonga ngawe Maradona na Bedi Pele ujaza kushuza kojo banu zinudu wambi na bwadeshi na machana maili na banuzu ile mbuzi no kutikiru uziye mbuzi ngawe na guti ngawe na cocktail shakole mtu kafuha wade mtu feka jali jaza mbali mdobi amongea abo watukufu kanza nimwambie ni yaukana emanama Farouk, enfant du pays, dans le mwana majo. Mwenyezi Mungu akaongora mu Qur'ani hamba innamal bay'u an tarad wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Business nganzo ndo waelewana. E kamrungu hulo shombo. Leka gara mbayo ndukadha ilazimu mndu alungane na mrujuo moti. Lazima mndu afanye SMB harumeri maketa singabo garantia ukabati shakabati mrokana ila hule gara ibali ndeza direct ama mdela hulu yambe kauli bali ya hata mzunguse hata haungo jofanya essay ngawe ila kutira tilibali ya linjibi ya ti tunducha wani ngilo chao mdo tundeza ngozo ntipia mnduna tiparo johenda banda abantu abango da hule gari yende waeche na duwane na mrujuo rogoza gari bange utomliba mnahiru yende alitunde baurisa oka wana zijana wa ili wa Komori wa Jemanga sino kamrungwanzo na bile zenzi ya zalazimu rawe uhuzo rawe uhulo mndu yende o mahakama ni aduli mwana ile mahakama bakariti arumenti ya hemshenzi oyanu lizabombo la gari talinu awoya ulugari yende alibali anai awenda fanya aksida hajango ya lirejeze babo gelazimio a control technique talinu na talinu lifanyishi hajao mndu yaoneze ngozo ntipia yake na garanti haya yokiri wakati aweyamba ndingi cho na balasi zonda shayo de mana kukenge video mndu alwane na mndu ile atunte atilibadia ni sebo au tilibadia na ibala atili hobo wa bainge ntumbili lirohe nyanti yama mtu kufanya yabonge lazimio tilibadia edunu hulunda kutilo au joka hulu uchilo achama dadida mimi leo uzacha ilo rahisi lila bombo cha ucho wakati wojo mjama panic
anuzi nuzisa zibiri sha kairo mwelewano kaire consensus en droit undane na solution oya ridi we ya continue ba business ya e kazende hatanyo ili kamta hunda razi ngamfikirukana ngabo ujo enda piriso jongo jenda pirizo au faruku enda pirizo au ngabo ujo re mahitima ngabo ujo enda pirizo au ngabo ujo re mahitima boritso harumenti ya hemshenzi abonge e ajo kanjema e ka mwana majo au mwana mafaruku reundane na taratibu babanu banu ngabona wandokozi hadisi ilanzo kabona ka mwe walawe wa beneficier champ libre de Comores chaque du hamanda inu wofanya mediation ya mruelewe sharia efasiria bei huza na shara na uhula wandu wastehi lazima ndo kuhiti haya ngamdumia washa Napoleon yabo na mwede mangali ina mlejo mahakama banga nyimanganyo wa hili mwende mfanyize ngozini urahano uja wandu warengemwa hana mizi wandu tukatuma ba na ule mnagari wo kamdo amada musujo manga bya wasoda hupi tijwa tijinzana na ule gara na ule monto na ule telefoni mjoka antiparulizwa telefoni ilo dahasha ndakata subitia zambe ti ono telefoni ba wala ende zentu na haja opisi porto de Montreuil chomba mbese wala mjomba Algeria alani telefoni nje ba wejisa utamba ha inubese jofa 800 € 900 € anaba 300 tirenge bala uro bala tujua atakeja kana ata inubese tujua na wi kaujisa hata mdu fikiri ha bahi ewela mtu comparsa nda una bano shindo shi sapaka de do mfumo ujao mfumo wopi anja siuha amdo na hata tukomparse bwana wala wabatullah ya bwana we ibasa androta bana hani da bwana wazungu bahi usiku la ujaba kabaridi hata tijua tikama jeshi tata wala tizunguli yoshindo ni ula hata mtu bwana wala bata jom parisa ça va tijua swa fine telefoni ila anute mchango kwanza amada ila tena bali hajua yeye anuliza shabala mimi wa mazoni tijua swa fine telefoni ila apatikana tegesa ngaona sai hamba wi amina indroche timbali yari le jedi ngoni mwe l'hôtel ABC bala Allah bila itegele abavuni bala arma mfumo natoka juma ulole wakati ndo Paris hizo ntoka lazima Allah tallahi fanya manga mlengo bala timtam namdula timada bon timpa telefoni bili bala tizibani yazo bili bala ndiyo tede ndiyo hata harame sare okay ka tamba ngone mapesa ambanti na bahi tamba ikatina noka na uja ushindoni hunise neze ngo yandedaso kamtombo haina mailo loni yoba timfaku wazo yao ndiyo tele taala fwa para wandu wani du arabu wale yose bidi sopi tati bibala tamba genda ntiru mwana baba sakale dawo da hubindi raha bala mbia kauta wala katina baipanda ata usikajani parsa sasa kofa biti mito hulio shindoni hunu fenede na feperiso ranzia salamu alaykum katibiri arumwe mashepsi ranziabo kama to telefoni ngamjwenda bahanu wakutijwa kantu tuzele wantino konjijwa abugiti kantana bendi kamrungo data hegari na dungane na mekanisi au mdu yelewa ndo atenda rendo hizo na rendoazo ni mwarabu mimi tishindise na mbioti tawedo wakati yashaba sainu salama nje hai mduna nikiwa yasome yaangalia ngorengo utujolile ngabonde ulile mena upande wabo jabati uliza gari labo au utujolile ngabo urari indini ata indini ili happy ya jombe jao haumra jolenga jao wandu watundeze ngozi fanyishi hawandu waririhize baba ni sisi banarilo banu de mshenzi yarengensi ya hatu na mwede mahakama abo utona haki ende yale yarudi yale malamata eti jao kwezi watukufu shakari na ujwaba na mshenzi wala yarengensi ya hatu tutojaba na usiku magari yanu yarengo magari yanu jau kabatia swa zamvu kabatia wanja wanduna waelewane zizo za Johansa litanganje so tipi arito mshenzi wala bari joka igarikana nafasi joka rende ili mdo hulugari la nyuma ndende haruma yeti au bake mtima yafanye bando ambao tanazo
ekemro hulumba ndo ajaisha pa jokati hulucha izozo jori ndo wakati mroda hulumba ndo aja hulumba ndo aji au joka hulucha au ya jokaza baro watu kuna bia mimi eza baro tukufanya chao izozo ntipazo jokiri abonge yabo izo des atukanjema sinon soit Joestar soit Farouk ngabo jore mahitima au ngabo jonja pirizo asiba ule kadu ya inu ekaka ndo kwa jaona na watanzia baida ilazimu wake mndu ya njia Buhari ya tahi haki yanzanise aina mdira jezu haki yahe yode ka ulazimu litiunde adu ila irengenzi hatu yangamiza wandu baturi jemanga jerudo jila janfi ujokana mina sohayaje baila sindano kana wandu de director wa media elewa ndo mbango warongo au wali wa hoja waya fanyaje wafanya izo ngweza kwandu waelewane wa ndani sisi wandu wamekana alhamdulillah wafikiana ka problem kadha basi aina mdira continue emba business ya ukireli gari ningulo bil langilo chema eldi badili aja uja kemro ulugare ndali badi hata e periodi saibiri na zila abunge bidio mtu ajokana abuja ekabulu gauni yaho awe juma onde una informative fumbini ujambe lagoni gilo titkel jamtosh awezo na babu liva informative wakema shuli na fumbini ngoli register abunge wana ndugu Hamada wao kairi rifanye rielewane haina mwenye haki ya Parise jo ya continue emba business ya hahe Faruku ya continue ba zandugo za hahe andu waelewane ekale do mathala ni mrenda hulu zinu mapro donda rungu bango apa hao rengelea nezeti jalo vera na zila mrenda hulu aja katina za munda ntorenge produit aho bayinu anda ngabo wa rengelea ngabo turengelea ngabo za wafai ngabo za tuwafai hiyo ni njia njema ya lazimu ya kablazimu andu walawe haruma eze problem zina wandu wahe hizo telefoni wadungo ujao jirenda kwa journalist eketsamba ukana emdo ya wa mndu ibidia ulawa ujao utende uto bae mani ya bidia ulawa Mwenyezi Mungu abajao mathalan weya uwa mndu hafu na Mwenyezi Mungu abamdati uwa mndu hafa be ujo uwa mndu kujonja mndoni tamba muna nze unje mndoni mndu kadwa bele ya mndu chao hauoi hara ya ukubali so Mwenyezi Mungu ya janisa au haritadi sijatamba kana uwe kafiri huwa kafiru Mwenyezi Mungu hamba shangu tamba uongo ena mndu amone tamba ilo kafiri gena mnambie kana emru ya uliliwa yafungiwa yatona maji yatona mwenje yatona msomo yatona unono yatona mahakama wanahe watola muhazini yarudi ya pare mndu yafanyeza ngo izo aja dozi na daena uwo mndu mwenza akila wilo dabe uwo mndu mwenza akila wilo dabe na mdami yekwezi emru wa uliliwa wafungiwa wakaulinda mahakama tuyaona wanaho watola muhazini kutina mwenje kutina maji kutina msomo kutina mahakama katimba indu ilio uridungo pare mru jo mtinti ya yale uridu hime udomzinia ndiabo nganzo ikewo mru na kiti omru na kiti na mnabi yemgo tsena kaido da la fatah amange anuga mmono wandu wenjisha eze tirbini de Komori gashanje matina kamjwa bandu goban sababu nezajiri bayungu ajonda wangu wajiwa tiezo wanzao ikebala ngwani menya wewe fundo hiyo kaja uyala pizza shaka tujua ewe yudo buni mlapiza weide ya uamri hafa yatima kama ya msisa weide jao basi wali warenge foto waungua waambe hizo zijotongeze mru ya engwa basi hizo ina mtuko jofanya tina kujozia mtu nge Abu Hashimu hafariki Shah Hashimu Homoroni hafariki mtwahirifu Farida Mwalimu kuyo shele ya biaba kinda ami ya bakinda we ya baki laila side rabaki mndu atijo tende hafuvanu ba kanti ya kisilamu emruke na ubidia zihwa na wala wajomba wadungu amba ukaa eni umuyona rambie rare jaswalisa ujomba agena mtiswalisi abo mdiamba kana emru ya udhulumu hafungo jofanya kujumsamihi hamba aina mndu yani dhulumu namwambia nike haki yangu atatunika baseke hafunga mjobala mbio nedo tangani namwambia ukana arume swala naambe Allahumma ewe mfomi wangu emru ya hafa woi lelonge baina miono haho hani dhulumu abunga bonga manzo unirenge haki yangu ya basi emru ya ni dhulumu timwambia nike haki yangu ata haraya amanzo unirenge haki yangu ya babasa timweleza ni kiswa bo Farida Mwalimu ya hemru ya hafa embabaenda
umsiri na sundu sata taida jamba raha kamtuswaliza ha hilo boy kamtuswaliza maitinu ra zabari maitinu ngamu hiyo ya ngabeba kamtuhuliba amakamtuhuliba hindi amjoni libahiri bukoma bakane ni umuyo narambiye akamjori libahiri awonga muyo ziuchana bo agarjo unika bayinga ziuchana ngo mitsana abagizo dahu ana bakiwandu yabo kamna uswaliza pakati libo parce que mro ya ntambisha so ziuchana zitola ni kwazo amba mtsuzitaha ziuchana emro ya nanga mizema ensha hangu njaka ulala njaka hula njaka hunwa tinjahamu wana hangu wasampwanyiha eduluma yanifanyi yayo habasa haisahafu ngamdenalinde usoni mwa Mwenyezi Mungu na mregezi wijana izo mwede mwarumie baizo kezina mfaya basa mimi ekatabu isati ziono izo ndizo wenyi bo farida mwadi mweke utende ye wenye tabu inu owenyizo watu hamba watujobu hamru morona jamba ni yakawia farida narambiye ni yakawia laila narambiye ni yakawia dobi narambiye nazira narambiye banyanzo ufanya unafiki ovaze kandu za mtiandu eni uriyo na chia nione eni uriyo na chia nione yo arumuze chule kezija kweze mwana wei ujilia mazimechi ujilia wajomba ujilia wababa ujilia chao traba sita ha ndao ni baba amiti mji ndao ni mjomba hilo la chabala bo wato kanga bo ya nzo ya nisiwa ya bo bala ndo huti ya bo shulingi yote shekeze ndo zila zisa aina mro aziro lingoni ya balise mbiende ya doamba abanika ubidi jao abonge watukufu nalikerapi aina mru ya mrundaye abonge hashimuto ya fariki twamine ka baladene owandu pia ngo msifu yo shanga bo wandu wajo ufume kiyabo nyima to manaome kiyabo namfanya hata mtife au nitendeni fenge mtife parce que kemfu emchomba wa heze famisa hanyu juja bana jamba chao ekanga bandu warao mndu ntimti madam miwoni ndo Mwenyezi Mungu engetura Mwenyezi Mungu agbo hibida hekena tukatibala mbio tele tsanga razani yawo nikamnari ali abainga ajo isentu abida shanga mdio owandu wafanyo hazi wadumizi wanedena duli wa mapesa no irindo sifuyezi na bala ndo tola muhazino ndo wafuka batimaji haina mbaba haina fundi ujweda aeroporo endani kwa ziuzili awani kwa ziu kume no wana wafanyazo aeroporo wadumiziwa wafanyazo hospital wadumiziwa mbaba wala ende kudaba huya zali yani kwa ziu kume yoriba bahina mdoli ndeze mbade na izopi bakamna uunda mria je wana jamwambia za kweli kamna uunda mria jamwambia za kweli ni wantu mahibese arudi za wantu ni wantu mahibese mali za wantu ni wantu mahibe malaho ya wantu ni wantu mahibe magari ya wantu ni wantu mahibese dhahabu za wantu ni wantu mfanyao masahiri mwangamizo wana wantu mwangamizo wataza wantu mwangamiza wantu wa mredani sema Mwenyezi Mungu mmono ni pia mwanzo wala wafe watireje hivyo ntiju mwanzo wala wafe mtu urekipere senyu basa hao utaoni kwamba hanuke enti wala lurege makritasyo ndo ashanjo ambe balahuliza balahuba pia Mwenyezi Mungu mmono ni wantu wenchi watu wamba banana katina la ngamtona no shangaziwa ngamtona emana mtu changazo wetu emana mtu changazo wetu ngamdofu yeshinai ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى abonge yabo ikaula zimu wanama watukufu ini uonekeze na kugeze ndo nai na zambe au yazizi au zido mtambishe ruha ya shekhi yupara Ahmed al-Masrawi wodo kufasiri Qur'ani wodo kurengeze Qur'ani miswiri hakika wamru wa tartibu swafi ya shekhi wei yupara Dr. Ahmed Isa al-Masrawi hamba hutadam ni wandu mleda nyina azali hamba qitrat dam min tughliq abwab al-janna umruto towaru ya manadamu yoyo tobaya emiyongo ya hembe yeli mana Mwenyezi Mungu yamba toy doktori we wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ni wandu mawagazo na mutina salimu na bapale na faadi na aimani na wautipia ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل إنه كان منصور حدودها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أين يرهيت فهادي أو سليم أو موت أو بابالي أو أيماني أو وبيا فجزاؤه جهنم ومروني خالدا فيها كنوروها
وغضب الله عليه Mwenyezi Mungu amhelea utungu walaanahu harudam laani wa adalahu adhaban adhima harudingu pango adhabu nziro harudi hambali zawali dunia ahwan enge dunia yunotuangamia ahwan yonyagu inda Allah sani Mwenyezi Mungu min qatl mri'in muslim rano to wa manadamu mzima islam القتل ليس ذنبا هو رهيتوا يلوتي دامبي يمضي لبراو بل وعيدا مهلك شيء yaje ukana mwangamifu ghadhabun za uheza utungu walaana tunauna na ulani wa urahule wa adhabun adhim iyaka wadima'u na mtahadhari yotadamu nyanduma wa gazo nyanduma wa mutu ni majeshi wa Komoro wa iyaka wadima' fa inna qatrat wahid qad turithu halaku abadiyya utotadamu ya manadamu we mtu mfume mtu basi yo ngetungo utosha ya ukawandu wangami lahadhati ghadhabi wakati wika yao tungu wujua ufanya rogo bika yao ngo ujua hutamroni Mwenyezi Mungu amba ya alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba na mderiba dumiza wandu mrekipereze mali muwa wandu wafumka mtina rugombi maturo ndo wanadamu wa Komori wanu dungu madubi ya malahoni mahibi ya mjia mwalisu wa fira mjia mwalisu wa nusamfinyo mjia mwalisu wa kapazo esenu kususu tipie comportement yopi yangyo yabo kabati fundi ya subuti yamba kana bala sabari makaurenga imani mfanya na mnaili bala sabari makaurenga imani mfanya na mnaili abange watukufu wendo la yaka wembe duma bata baza ali afetoi na mwishi Shili jindu nulimu gali tabia onezekeliza Fahardin wewe lujuhu fapinda aska waljuhu mwa awalju jijiparase na mfarizi mzimatsoi ewe oimda utena baadi kweli kamrika hambali Komori hungwa bichuni fahari hai dunia nduru juhuti ya sadeva na mjinyo juhuti kuhanyunga inshallah taala bifanyiri amri shamia bimizi wendu wakati ula hizi dua ujumla oya bungaguwa na nawe senabu mjufana na kuchila njini hanyunga kasi ya mwanadamu pose aibo galiko mwolivyo na wangu kadigalo wa makomoli wa mabizari harumaziri jesusu ewo indo tena enda zao yalo yawafanundu tibifanyo amtona amangu chono karanta taboni magali yao wewe ndio kufatinda haraka yenu wacha fahari wala fesha kutomo wa ufirao watongeza utobula mpahinu warende hamezi tawa uloha masera illa sera dali bilida sera bani bi uhelelea illa sera la dahu bilida ya fahaji ewa bo binele kumbalele bushango wasila hemwe za shoga damu milia ba ya filme ho kifahashi ya fahaji afa fi utabata yote maulama uhamba kana Allahumma ahlak kama ahlak 'ad wa Thamud wa fir'auna dhil awtad Allahumma qatilhu taqtila وحركهم تحريكا ودمرهم وسيله يومba دبر لنا ودمر العادين udirengeze mbaza nguza hatuzi tartibishe uangamize maadui haina wandu uangamiza Mwenyezi Mungu hamba ukana wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawlu fadammarnaha tadmira wa kam ahlakna min alqurun min ba'di nuh wa kafa bi dhunubi ibadi khabiran basir Mwenyezi Mungu na nusuru Mwenyezi Mungu na angamize maadui ya nusuru wa wadhulumiwa
ingetola minja parona mndu yaona mndu Facebook ya shavushe besemi bide tudona baka bishovuche le batifirire tiriko arumego nimeza ngo ntoda ko muri de letifirire kubende neze taxi neze ko sila mimi fasha shubishya basha na bana siku soja manager ba shibo ya rugi yangu shiwacha na ni wale uchabana bomna haramu tena jowone wabajwa yego no atazikiwa unatakata cha manager nteze ngejusi akawa umegwani mwandu wa rotetinu ndio fari azati ndio fari azati tichiwe wenye chintu banali ni baiba embatiriko kumtufikire bane bana tuni kwa kurusha ziati ya ndio nikasutuye na stiringia tia kona amagatera abamdu koko ateke ngabide mazitu nte bateke katuta kush salamtu abonge abere wandu watsemba biba ezondo la tizo sasibulwa ngabatu kandi hechi na mtsemba biba mhomo tsemba bya amtsemba ngabo mwana mme yaona mwana mshi wana surwa ida jirengeza Facebook yamu kama tumtsemba bakamtata mtena mnabiye kama tumtsemba ijindu ba mhomo tsemba bya fati unabiye za mwana mshi baba nwede patroni wa he mwana mshi shuja wafungwa hasiba bezentu wafungwa piri zobo Fatima wa mze Saidi wa Saidi zilange zjo shuhudia usoni wa mze kama tumtsemba bakamtata mtsemba ainde za mabia na tolesha mbani ya fe kama ndio tsamtibi we mo diswesa la zipsha raile mshenzi wenge hai ifo katumiti do renga babombi yaona mnamzade da renga ile poda ya pahari wana na nyila do jidisisa tawata amagodi alola alafu ulama hula dobi alola adi walali alole mhu ulade mtiti maana shoa mndu mshadi ala ono ali bali ntanzo mndu mshao tanzani mdodi ntanzo le mndu mshao ntanzo le mndu mshao bali abantu ngo tsanza ukoda oni ho kutwanza mndu ya dialo le oni ho bali wanu bese kudwarenga waili kutwanza ni jeho bas bwana wala baba isali hata aliyama gento ndo ho mndu mshangu bako jona mwana mshwanzo umlole unga dabala wende bala ho njoda honi wala mndu mshadi wode mhu weyanzo ya lolwani bwana wala yemona lade mtiti ba ho njoda honi ulaba la ajabu mati wa bandani aishie shano pata wanti bala mjeli toi bo matamu urengeza mbele wa bocherili atoishio panta shano chipasu habana apara emru mto bobo Muhammad uone bya jana bali mto uone bya mjeni ajabu wala Saidi mjeni wanzani wangu banu utuhamuo engakabina zio mtuni kwa wanangu wahala ngono hata mtushina nafanya ba ubu mbacha ina wanika wahana utoja uniberido acheni nje mwali sengakabina zio na tuliso wanahangu chuwaode sauda ona ba mndu mwenza shonka mtushido ufanyia mndu macha ya uji wahana atibile nazo pisha mndu meona kabala icheze ngo zilata jwawele zaho bwadi ya matiba enda bwatanga hindira bwakata kabala hamba miata alafu areje atamba George amba balengeti wambia uka utijoda honi unu kuja choni kubalia amba hizo ndizo ni ondao ekekwa to baki au urengo wa hili bamida wontona bohenda ende bala ndo dawo uruba akaba bahali wokeka mndu asubiria balati ukaba lezero ko kizo jema shakito egono nda asomanga aukazi kiwango anaba ukana ohanduza mndu mangalo hoteli abuka kutinari ali awenda hoteli dakiao ida bukana peju ida la lomshana no sal dobe ida la lecha egoro wede abonge mndatitona mndu arumarezo ohodwe mzade oda bahari enda pose nyile apa mkatarenge enganu yakoda nula pia pa arege wa 19 wa mapopota kazana ndazino wa 19 ida watizo ko ula ida faya kuchodo mwana ko ohodwe mwana mchole ola lola kachalo ola kana lobi afoda demonter abo uono moteur uremani AVC bala moteur kona upata tena ukama unja kalamini nduna rotunda ro ya juena saba ekembu ndo ya lole hanja dahoni haishie mndu meka turongo emzade wa echede utalu kata na joya tawe babo endola hiyo ojuka witanu mude mzaze ola shatinde mndu msha mwambie ufanyesha kuna uhisi nganzo zo mbadoze leo analo de dahoni ewe ntata hendo ewe mbaba hendo utiwangalia ola angalia eransi ewe yazalo ni ndoransi abage izole za hundra
mwana nyasi oi ngabo wasali wikaya nga mwisho wazi AVC na zindu zontipi abo ene mrumero ya lole na ziyandoko za ngoma tindizo ngujofentswa biti ngabo mrumshe enda lola ni mnaijomba wana ruma jomba ruhazi wanzola na natoto watiti atabada na kati mrume kusopala ingawida unimake ngamunda honi ngenda patse omudi next ni shekwa kweli enda patsa tawi tena patsa ingawida ngamopani patso omudi next ni shi au patsa aina kati ingawida aminucha nafanya mba jibana ngepa enda patso omudi next ni shi apatsa mzada isa ile wakam mjomba oi bakana omudi next basi ata aja usiku wala era mjomba ala jivuriza tiji aro hazini na kabula jivuriza bala mtata aroha kamala ad kumda bititi aroha balu mudi next aroha abalu mudi next aroha alemzade balu mudi next eno valani edate prison na kataja mwenga wadao wanunga mazifanye mbashi au maidini wala adote prison pato mudi next ale kukiro alango pani ngupiho mndushangu kunipikio cha na wala fanya mbashi hanti abalu mudi next atanu mna panya alawa eno valani enda pata aba ayinu da yode azahe na ata ujoro hai baidira wetu balu mudi next aru hantu jonu gudo balenda dawo abugei mnduna juwe o malali weika yao ngwendo ya tundezi habari za lazimu mwana mbaba wetu enda ka urongo wa ndasinu ajali zidungo ure mwana oliyo kamri amerogo za mradi amwishie mtu penda mnaka urongo wapo zode zondo la zako Bala ila shule au bala ila waruangana waje warirenge otashi warenge nsafu otashi waita mabalba omwana we tiena mna iliyo kutuchwa bano wandu wata wapi ngariti mizio hadisi ya mwiso Numamieni ya uka ezendola zili wabasa tunatsa na parele shahada usiku shamrudi kwa Allahu akbar Allah ina bako cha bazuru chau ngojo baki chau ngabo wandu wakaru mando lamba kanese ndola ngizoje abo ambeze ndola abasangizwa amade material yashini etungoka kopinduvu na profina mandeni amba enganyi prerire nouvelles ndola za hatu rizite baraka yabo masweribi hakinga yabona ali maiburu au wamba izoni zora choza nzarire nouvelle mahaba ya hatu wa mahale ngabo yale mewa yamba ukana kairiri fanye narandi sema haba hatu wa mahale amba nariensha mahale ngawe pre amba angami pre abona nikama ndo wakati natuka uhutu abauka bado wakati natuka unijua tabadi yake basi ndio namna hali rakaya njaka uhutu kutaka unijua